Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudani depuis Conakry. Merci. Assalamualaikum Mamadou Sarafo, Fatoumata Silla, Mamadou Saïdou, Diallo Youssouf. Salam Alpha Bill le Noble. Bonjour. Merci beaucoup. Saïdou Diallo, bonjour. Mamadou Salou Sanosi, mere en salmina on nokku ka wondon ka bimbilo kadi le mari ko sendo de yoga e tobbe ko wawata finninde neddo on bi iznillahi fi yo waw sortade e bittendi aduna e hoggo e kasoji e dingiraji aduna e bogoroje e kolomboje e galadi. Yassine Diallo, bonjour. Socherno, bonjour. Nous sommes ensemble ce matin encore. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Nous Diallo Jambuya Aduna Ko Ni, merci. Pari Ramatullahi, bonjour. Voilà, yewtere men nden hande ko yowiti e muɗum hay goto si wona an wawata sottude hakkille maɗe. Hay goto, ƴettu bikki winda nde toɓɓere ɗo, hay goto si wona an wawatama sottude ka wonɗa ɗo. Mi fillito sa yi bana adama no e kaso ko ɓuri hewde ko anda woni ko kanko jaɓi yo ngon kaso wonu kaso. Fi on ɗum goɗɗo no wawi sokkude ɓandu ma ɗum, goɗɗo no wawi maccindinde ko wiyete comme le monde physique. To monde physique ndu ɓandu ma memotono ndu yiyotono ndu ɗum ɗo goɗɗo no wawi ƴettude ɗum ɗo maccinɗina. Kono si tawi ko yo maccinɗin spiritualité ma on ko be tawa hiɗa ɗaani, ko ɗum waɗi ɓe ɗanninay taw o tigi ɓe ɗanniniramo soit aada makko kan, ma ɓe ɗanniniramo diina makko kan, ma ɓe ɗanniniramo politique makko on, ma ɓe ɗanniniramo jawdi kaalisi, ma ɓe ɗanniniramo goɗɗum ɗo ko tawata himo hooli. Andi hunde nde hooliɗa ko hunde nde yiyotako, ça fait partie de la spiritualité. No tawa e piiji suuɗiɗi ko bana adama fiɓata ka wonkimmu. E nder non ko bana adama fiɓata kon ka wonkimmu, no tawa e muɗum kulol. Bana adama no mari kulol suuɗingol, o ngala ka hoore leydi ɗo si wona hino woodi hunde nde o huli. Donc neɗɗo ɗanninowo on siɗa faala ɗanninde o tigi ko be ɗaɓɓita hunde nde o huli nden taw. Tu commences par là. Sa lanni andude hino ko o tigi huli kon, automatiquement hiɗa wawi mo huɓindade, hiɗa wawi mo ɗanninirde sabu konko o huli. Sa gayni hendade mo ka kulol, ɗaɓɓita non kadi bana adama be no wodi ko faala. Tout ça c'est dans la spiritualité. Sa andi ko wonnum o faala, wuja ɗum ɗon ka kinoye makko. Wono ñaariru ɗaɓɓa tun e nebban kaare seeɗa, nebban o nebban ko werata ñaari, nebban liƴƴi seeɗa wuja ɗo. Sa wuji ka kine ɗo, kala ñamete mo ɓannanɗamo o sikkay ko kañum non. Ɗoy sa nangi bare hum a wicci ko ndiyan tew ko metta he maadi ndi. Donc haray de wonno non bani adama ko o lowɗo, donc mo hattojini ko wiyete doolugol, emo hattojini ko wiyete contrôlugol si o nafitora, ce qu'on appelle la dominance. Ko nder ɗum ɗo yalti ko wiyete comme maccangaku, l'esclavage.
wata sikku bay ko ni wiyeteɗa koye golleñol iwɗayda nanno macca nga ko lannata ha aduna on lanna siko woni tun inde mum nden no changé dole kunkun no changé famira ñaago mais macca nga ko lannata aduna fodde golleteɗe no woodi fodde jawle no jindude hakkunde men woɓɓe maccinɗinay tun woɓɓe woɓɓe gollay woɓɓe ñaama ko ɓe golli ko woɓɓe ɓiiray lakkere woɓɓe ñaama tono on lakkere maɓɓe macca ngaako e ñanne yaagal accata aduna ko an faamata yalta e mum gooto wawata sottude ngande ma nden si wona an winde ɗum wallina gooto wawatama sottude e ka wonuɗa ɗon hande sona an. Merci ma sœur Fatoumata Baldé depuis la Belgique. Merci Amadou Boy Diallo Facha du Bari. Ko angal famugol nde toɓɓere ɗo addi kam ko baati ɗum ko ɗum jonni ɓe place ko ɗum ɗo addi mbile ko ɗum ɗo addi nama ko ɗum ɗo addi arnaqueur ko ɗum ɗo addi politicien ko ɗum ɗo addi waliw ko ɗum ɗo addi waliw ko ɗum ɗo addi yo goɗɗo rew ƙaburu ko ɗum ɗo addi yo woɓɓe woni e nder suudu woɓɓe wona e ley nange par ce que no woodi e yimɓe haa ka ɓe woni ɗo ɓe anda ko kamɓe tun wawata sottude hoore maɓɓe ka ɓe woni ɗo. Oui, moi j'ai accompagné beaucoup de personnes. J'ai accompagné des riches, des chefs, des militaires, des pauvres. Na wonde ɓemɓe mi woni accompagné ɗon miɗa ɓuri ɓe gandal la mi accompagné jooma diplôme ji towuɗi ɓuraɓe gandal. Mais no woodi ko majjani ɓe ko min mi suti, c'est la seule différence. C'est-à-dire e nden ɗon lowre kamɓe ɗum ɗon no buumani ɓe yii nawna selli e on ɗon domaine min buumanakila. À cause de ça, ils ont accepté que je les accompagne. Hibe andi ko min mi anda. Kono non hande hibe hato jini ka buumani ɓe ɗo yomi buumi tamɓe. La vie va ainsi. Ñande wiiɗa a jangi, ñande wiiɗa a faami, ma ñande wiiɗa hiɗa fini, ma ñande wiiɗa hiɗa ko a dimo, ko nden ñande galaɗi ma ɗi fuɗɗi fuɗude, macca ngaku ma ngon ko nden ñande fuɗɗi. Ñande wo ko ñalande hesere ka gurnam ma, ñande wo nden ɗon ñalande no mari ko janga e muɗum sona ɗum nga wona e maccuɗo. No tawa ko jaasini julɓe ɓen hande ko ɓuri hewde ko sikkugol ɓe jangi, ko sikkugol ɓe daɗi, ko sikkugol hiɓe fini, ko sikkugol luttuɓe ɓen ko komoɓe, ko sikkugol aljannan ko fi maɓɓe. ñande wo ñande mi fuɗɗi fillito, ñande bimbi Allah wetuɗo o bimbi Allah wetu ko ñalande hesere. Nden ñande no landima fiinagol, sa fiinaki ko duwa fiinede nden ñande kon ɓe frappete jango. Ɓe ñaamay yangimaki fiininoɓe nden ñande ɓen jango ɓe ñaamay ko ɗaɓɓuɗa hande ko. Par ce que ñande wiiɗa a heɓi a ɓeydota. ñande wiwɗa mi heɓi woni ko gandal, woni ko jawdi, woni ko pinal, ñande hay sikkuɗa taw hiɗa fini a lutti kus.
nyande wadda ka hore ma ko mi jawmiraado hakkil a lutti kus min bimbi Allah weeto do bimbi Allah weddo mi dabbitay galaadi din ka hore am mi dabbitay no goddo dabbitirta tendi galaadi na goddum gogo hoolaare hoy penale hoy koy goddo holoto koy hoolaare hoy dattu mun no lan gandal ngal jogida dattu mun no lan finan ngal jogida dattu mun no lan hida rondi do dolle gande penale dattu mun lan nin ka dattu mun lan ni o wontay woni galaadi occupa place gande kese arayde de ka dattu mun lan ni wo occupa woni place wada galaadi occupa on no place gandal kesal aray gangal wona juro todo kala ko anda wona ganyo kala ko nanata tawata ko kesunge ma parce que afala ka parce que borgol galaadi no musi donc aray wi hay goto ala ka hore leydi do ko wawa sottude ma ko wawa sottude ngande ma nde sona sa fami dum do tout ira mieux tampere nde tampuda nde hande ka dewgal ka dabbere kaalis kam musidal ma kakkune ma e mawbe ma hakkune ma e bibbe ma ka gollata ton e dabbere laam kala ko tampere wonde rewde hoore ma na goddum go c'est la loi d'attraction andu tampere nden ko e ma woni ko tawde hinde e ma ko dum wadi sida podude nde mi fellito do non no metti famde moƴƴa mi da anya échantillon mo anya no e ma mi yidaka échantillon mi yidaka no e ma ko mi halta kon no metta himbe ben no e ma no e ma nene mum fogo woni e ma kon ko hoolagol penade ko hoolagol ko wona gonga misal do joni kala neddo mo yida no hooli fenade koko woni négatif tum o podata koko woni négatif tum podata sadi koko sobi tum podata koko mettinta bandu tum podata ko dum normalement bana adama silanni helli feede yo yiltito e ki wonki makko on darta hoore makko wona yewtiriji ko yewtada fo ma kala ko nanda fop woni gonga 95% ko penal si tay no wodi ko holida e din 95% ji ko gonga harale ko fenande tu vas souffrir dans ta vie misal angida holi angida holi karam ko batin no wawi nafude ma no wawi lorrude misal wonde jeddo no wodi holibe be didi kala no wodi holibe gotunge mum dari no wodi holibe god no wawi jodade e nder suudu o bon o winda goddum ma o fiba goddum ma o tutta e goddum ma o ngaasa goddum ma o wirdo goddum o bonna goddum nokkugo ma o moƴƴina nokkugo wobbe no hooli din no dibika wobbe kan no hooli o wawata nafude kono non himo wawi bonnude onon non dido ko shawam ko galadi mon ni sirti oda galadi mun din no juuti yaaji oda no rabbiri seeda kono hidon fotater sida hooli di holareji do tu vas souffrir si on no wawno dimpi na don o jodoto no si on no wawno dimpi marbe jawle e laamibe buy burma no hato jine makko na don o wontan o yaayno o yeeyabe parce que mo jogi
kono nde wonno koko o jogaake woni yeeyude ko soodata ɗum e jungo maɓɓe ko marɗo galani. andi kala haalawol humodirgol hande kadi e ɗum ɗon hawlon si goɗɗo serti e ɓengu mum ma e modi mum annani ko sina makko yehi nokkel kaari a holoto tu es en danger. Jahannama aduna ko wurgol e fenande si a nani goɗɗo no perdi golle mum nden on tigi sifanike makko gere a holoto par ce que déjà ida jogi daƴƴere nden e ma échantillon on ko poɗata ɗum ɗa ko giɗa jogi tante croyance. si tawi an hiɗa hooli moccowonoɗa si goɗɗo ari moccagol o buumo e mo lincere o inna sifo koyɗi ko hoyɗuɗa ko so on gayni sifade ɗin koyɗi o ɓanna goɗɗo ɗa o inna ko captage on ñuñuñunno ɗon addane ɗon scénario ji tourna ɗon film labbaɗo si tawi hiɗa hooli sifa ɗum ɗon fiimo udditi qur'ana jangi qur'ana on no fennimo kanko an hiɗa gonginimo kanko tu es en danger. qur'ana mo woni jangude yeeso ma on wiimo ko on bileejo on wondoma moccude ɗon o innama ko yaaya ma o innama ko jinnawi ngori o innama ko jinnawi deyi o innangi reedinima o innangi heɓinima o inna ko ɗongil ardi ko ɗongi naatiri qur'ana on wi ko feno qur'ana on wi ko on bileejo qur'ana on wi ka sharia islam ko hoore makko nden koye nde taƴe nde itte par ce que o lancay dewgal o lancay famille ji o bonnay golle yimɓe ko ngum bilew wi ka qur'ana hiɓe senda hakkunde gorko e dew kangu non c'est juste le mensonge ko ngum bilew politicien ɓe ɓe gollidirta lagine ɗo ko ngum bilew politicien ɓe ɓe gollidirta ɗo le mensonge de la division c'est la même chose ko ngum bilew firawna wonno gollude e bileɓe mum ɓe si tawi an hiɗa hooli ɓay a yi woti hino jogii qur'ana a nani a wi ɗum ɗo ko qur'ana laaɓuɗo qur'ana tunuɗo no woodi a yi qur'ana tunuɗo qur'ana naaɗiɗi qur'ana ko gooto kon ɗum adduma ka hakkille ma qur'ana laaɓuɗo o jogii hunde ko wootere kon ɗum waɗi nden ɗiɗi donc hiɗa jogii nden fenande hiɗa yawde ma si tawi an hiɗa hooli ko wiyete waliw Allah waliw tu es en danger tu es en danger parce que sa nani goɗɗo no heɓi jawdi enne ko waliw ɓen duwanimo a nani goɗɗo no laami enne ko waliw ɓen duwanimo tu es en danger tu es en danger a sendindira waliw Allah waliw ko firi ko frère giɗo a sendindira e giɗo Allah e mo wiwɗen giɗo Allah tiji ɗiɗi sertude no way ko wiyete joomo jawdi emo wiyeten joomo jawdi par ce que joomo jawdi no ton emo wiyeten joomo jawdi no ton no serti joomo jawdi ko gittowo zaka o jonna jonneteɓe ɓe ko alda e ɗaɓɓere toɓɓe darnugo juulirdaji jani fiita jonnu miskimɓe ɓe jawle ɗe saakita ɗum e sukkare e maaro ka koɗolo e maɓɓe na ɗum woni zaka jooma jawdi ko on tawɗo no suusi ƴettugol jawdi makko ndi o itta toon hakke miskimɓe ɓe ngo jeyi jawdi ndi par ce que ɗon ko kanko wondi contrôle wonamo jawdi ndin jeyi tawata o suusta itte zakka e mayre ma tawata hay si tawi o itta e zakka ko inde o ɗaɓɓata e mayre juulirde darna e inde makko maaro e sukkare lannan saakite ka suumaji ko kanko addi enveloppe oy koye 50 000 wona zakka ko ɓen noon ko ɓuri e yurmude an mbiɗa hooli on ko jooma jawdi ko wiyete jooma jawdi komo ñawlaaki goɗɗo jeyata jawdi tawa emo ñawli ko fenade c'est pas vrai goɗɗo wiyetake jooma jawdi il a un problème avec la banque
goɗɗo wiyetake jomma jawdi, il a des factures non réglées avec ses fournisseurs, na jomma jawdi ñawliɗo kontaka jomma jawdi fodde hiɗa ñawli 1 franc, fodde hiɗa ñawli nden ɗum no winda indema 1 franc, a kontaka jomma jawdi. Si a maayi a yoɓali on 1 franc, a immitoy to wangujjo ko ɗum noon woɓɓe kadi wono jooɗi no waɗi ɗum ka hoore mum, marɓe me ta yaw ɗaɓɓa, wota yaw ɗaɓɓa. Siɗa jogi $1000 a ñawlaaki e nder on $1000 hiɗa ittude haqqe miskimɓe ɓen comme zakka e nder on $1000 ala probléme bancaire, ala probléme fournisseur, entreprise ma on ñawlaaki. My dear my brother, ko an jeyi jawdi ndi, ko an jeyi jawdi ndi, par ce que ndin jawdi haɗata yiida e ɓenguma, ndin jawdi haɗata voyage, ndin jawdi haɗata ñaama, ndin jawdi haɗata ɗanoɗa, ndin jawdi haɗata wuura. Mais si la jogui ɗo $1 million de casserole à la justice, des problèmes à la banque, a ittata zak, a yiidata e ɓenguma, no dogan wiira ɗano ta, on ko jawdi ndin jeymo ko ɗum wiyete majjawi jawdi. C'est ton choix. Min nano boni, c'est ton choix. Mais ko wukkaka hakkille faamo won ko an nawni. Si tawi ɗa jogi sifa nden fenande, iya on neɗɗo iɗa jogi nden fenande ko jomma jawdi, no gasa ko ɗum woni ma alkude. Parce que dès que tu as des gestions de mensonges dans ton cerveau, tu vas souffrir. Tu ne vas attirer que le malheur. Ko ɗum wiyete wuurgol e jahannama. Jahannama gonno ton ko ɓernde nden sunnata yahe ka nder Qur'an ngem pirpir tay nge ñama nge ɓernde inge ga. Parce que on mo sikkuɗon ɗon ko jomma jawdi, tawata ko jawdi ndi jeymo, ko sakkitorta ko docteur ɓe ɓen sakkitoto jiiɓirgol ɓandu makko no wa boucheɓe, a yiɓe boucheɓe ka no ɓe jiiɓirta noon tebbiɗi, parce qu'il vit dans l'enfer. Ko sakkitorta ko avocat et juge et notaire jiiɓata gurdam makko ɗan, ko sakkitorta woɓɓe maɓɓe ko baatini e mbile e ko wiyete waliyu ma nandolla waliyu ma jogitoɓe jikuruji, jiiɓa gurdam maɓɓe ɗan, jiiɓa famille maɓɓe ɗin, tout simplement parce que o anda jawdi miskino no mari ton hakke, o anda jawdi ɓengu makko no mari ton hakke, o anda ndin jawdi kawtal makko no mari hakke, o anda ndin jawdi ɓandu makko ndun no mari ton hakke, o anda ndin jawdi ɓiɓɓe makko en no mari hakke, o anda ndin jawdi nene goto makko no mari ton hakke. Ko yurmi noon ko yiyata fayda jamawi no ɗanninira yimɓe, no ɗanninira marɓe meme mari honno. Mi sikki de si weeti si a ala ka jiifa goɗɗum a ñamata ɓengure ma ñamata, o mari honno. Si a nawni mi sikki de sona an ma musidal ma ngal immi aya facture ma yoɓetaake, ko honno on woniri marɗo ma an. Mais tu es malade, iɗa jogii ɗen penale, anda ko ɗum waɗi si Allah no lettudema, ça fait mal. Hiɗa hooli kram ko baatiri e pasteur e moccoɓe fenoɓe, anda ko ɗum waɗi si Allah no lettudema. Ko ɗum Allah wiyata l'enfer ko hoolagol fenade. Nadatama yiide sona a yaada ton e des croyances de mensonge. Wallahi kala yawɗo akira o yaadali e hoolare fenande yanko, mi innade o natta yiide mi anda fi yiide, kono hay natuɗa e magge ko transit a feƴƴay woni.
da wadde ganna ça sera un transit pour toi parce que kan der horema koko laabi wonto a sendindire waliw Allah e mo wiwuɗen waliw sona ɗum a rewa e gamburuji naɗa ye goɗɗo no heɓi laamu inna ko kamɓe goɗɗo heɓi ko kamɓe si onno gaynayno goɗɗum hanno faaleji makko ɗi waɗi a sukkude goɗɗo wawa sifa ɗin piiji añana hoore mum mais les gens sont dingues heɗa sukkude waliw falaka wonde milliardaire ɗo yo waɗande ɗum goɗɗo a sukkude waɗanta ɗum hoore makko usettuma latta kono no tigi duwa faamude ko wiyete barki ko wiyete koddi ko wiyete jaabingol du'aw bi yadillah ko jungo Allah woni wona fimmin na selli mi hudi goɗɗo ndin kuddi jaaboto mi ala pouvoir jaabingol miɗa wawi noon hollude anni sabi mi huɗa ko yo Allah bonnu jawdi maade voilà mi lanni hollude anni mais bonnugol jawdi andi na e jungo am mi woni bonnugol ndin jawdi mi ala on pouvoir non mi ala pouvoir si a jogaki o fama luttikus ko naadi kram ko batinijo e nder suudu ko ɓayo gaynta goɗɗum o habbaki ɗon sonamo galaɗi kala ko adduɗa jonnuɗama koko o nafitora ko hewtinma ka makko ko ɗi koyɗima ko hewtinma ka makko ɗi holareji fenande kanko ko ɗin kakiɗi jonnatamo ɗon ɗin kakiɗi jonnatamo ɗon tu es un investisseur chez lui ko ɗin o hato jinemo ko ɗin non an non hato jinnoɗa e mum fi konko falaɗa ɗo ya heɓu donc o woni honno il est ressourci o woni ñannejo ma mais ñannejo ma yagal makko ngal wona ñanne yagal ngal an anduɗa ngal toñugol miskinɓe fenugol e hoore yummiraɓe ɓe ala ɓiɓɓe hoydugol yimɓe toña ɓe nangal ñanne yagal ɓiɗɗo goɗɗo maya hara ko pali ɓe inna ko ɗum yiya sondu inna ko kam nangal ñanne yagal penale vrai ñanne yaga kañum non ndun talkuru ndu soduɗa 6 million ko jeeɗu nafa e noon ko on ɗum hulnoɗa si ƴettuɗa talkuru ndu 6 million hiɗa huli wota golle maɗen bon e mais 6 million c'est moyen de départ hiɗa way gollande hoore ma hiɗa huli wota seedu e on debbo ƴetti on 6 million jonna on debbo ƴettu 6 million inna nene ari ɗo bantoroɗa ɗum ay joni si tawi hakkude ma moƴƴata hiɗa huli mo ñawliɗa on wota o nangue yawɗa yedda 6 million soɗɗata ƴetti on 6 million yaha tawamo inna heyka ina ɗo 6 million si a sokila ta yaade goɗɗo de yaw mi anda ko huuli reedu hewti jooma jawdi mais jonna on se ala ko huuli reedu ka hoore leydi ɗo hewti jooma kalisi ko suusi reedu ka hoore leydi ɗo ko miskino mais c'est-à-dire sa ari quand même ga à cause des croyances a tawa ko miskino on huuli no yurmi ala ko huuli reedu hewti jooma kalisi ala ko huuli reedu hewti jogiiɗo laamu lanɗo kono andi quand même c'est-à-dire ko hakkille ɗen defa ɗum yurmi ko suusi reedu komo ala ko bonata o jama ɓurɗo ɗurde ɗo ɓe ala ko ɓen duwa suusi ko ɓen non hulɓina c'est la force ça mo ala ko bonata c'est roi yaw tawa jooma jawdi hoyɗa jogii 6 million mo sodirta talkuron innamo miɗa ari ɗo yaltini hoore ma nde nga a noddilan ɗo 9 appel neno 6 million jogoɗo si a noddanilan gendarme si mi yoɓi mbuuɗi maɗi yomi naato yiide ka yawde mo je vais reconnaître et je suis prêt à payer ton argent mais si a noddanilan a waɗanilan plainte si mi yoɓiɗi
yo mi naatu yite mi yahay mi waalo je papier kala waɗɗo plainte hoore ma fi mbuuɗi o naɓuma hara non ana anni e jattugol hiɗa yoɓi a fuɗɗike mo jonnirde seeɗa seeɗa o acca ɗum ɗon o yahna gendarme sa yoɓi ɗi mbuuɗi haray ko a huɗaɗo hay ko Allah joganaki mo wowma yoɓude 24 heures mo wowma yoɓude 24 heures ko jogima comme garde à vue mo wawi ɗum tamma o na noon fere o naɓe o soke yalta kadi e jooɗagol e musidal mi yoɓay mo wowma yoɓude on tan kanko ko duwaɗo yawde taw sokama siko 7 jours waɗɗa toon siko sokkama ɗum siko yalta noon yewton fi mbuuɗi. Ça c'est l'islam, je te dis. Dent pour dent. Hida fala hettude mbuuɗi maɗi, tu restes derrière moi. C'est pas l'escroquerie, c'est pas abus de confiance, c'est un crédit. Ko ñettanta 6 millions ya soda tal groupe baboɗa fi o taw o sokoyi. Ko ɗum tampima, c'est tes croyances. Ko ɗum yoɓanta bandi yo yaw fellamo. Pourquoi tu penses à ça? Parce que la sikkude so maayi joni ñamande nden lanni. Non, tu as d'autres problèmes. Hankin ko mbuuɗi joganidamo. Hande ɗa joganimo mbuuɗi ɗa joganimo wonki. Ko ɗum woni ala ɗanade, ala famde calcule mani. Parce que ça va te hanter. Donc saabiwal fiya yaltu e kala kaso ko an jogingal. Yawgol ɗaɓɓiral ngal woɓɓe go to trompe. Menen thérapie ko men waɗata on ko andingol mayɗa jogii saabiwal ngal ƴettu saabiwal ngal naata ka baafal sotta yalta o saabiwal ngal ala ɗo voilà ndaaru ka fenêtre si tawi no yalto ɗon kadi jandene ɗo lancumade ndi yalta minen min jonnete woni cleji ɗi awa lancumade ndi yalta ñande o ñande peɗo ndi seeɗa seeɗa yalta jo ma ƴaw ka plafond seeka plafond on seeka tolje ɗe yalta goɗɗo fowtotako e nder jahannama taƴitowo jahannama jooɗotako taƴitowo jahannama yeddodirta e yimɓe taƴitowo jahannama ɗaɓɓata gonga ɗum kadi ko ɗum luttini on kus miɗa mari gonga kala ka men yeyigo min ɓe jonnita ɓe jontudema gonga mais yaltinima ka nder yiite ko ɗum taƴitowo yiite wuurɗo gurdam ɗam wona gurdam maɗa na gurdam ɗam falaɗa ko e jahannama wonɗa donc ɓay hiɗa nder to il faut se battre il faut se battre boyi hande gurdam mum no sanzi ko sabu ko goɗɗum no adini ɓe boyi gurdam mum no sanzi na kadi ko boni sikkugol si yani ɗo e probléme ma si heeɓi albara na ko boni koko tafata goɗɗo sa yi jandi labadi kondi tafa koko tafata koko tiɗinta goɗɗo koko yarnata ƴiye maɗe e ngande maɗe hande ɗa wawi filtrede wondiɓe maɓe ko goɗɗum heɓma hande namo kala recevata kama ko goɗɗum koye goɗɗo rewɗa namo kala gollidata koye goɗɗo rewɗa galaɗi samirta ni. Merci Bari Mawa Mamadou Diallo Dramanso. Gurdam ɗan newi ke wo si tawi neɗɗo on suɓike tertagol yoga e piiji arande e piiji ɗin taw koko o tigi naadata e mum kon woni ko ñamete woni koko miijete woni koko ndaarete woni koko nanete filtra ɗum ɗon taw par ce que gokkun iway si gokkun ara Mamadou Lamine Baldé, merci. Mamadou Diallo, partagez la vidéo, mettez les cœurs. No gasa ko hara ko ɗum waɗi ka dewgal ma ça ne marche pas sa naadi mbuuɗi e goɗɗum tu ne comprends rien si yimɓe ñawli kama ɓe yoɓata siɗa faala ɗum laamu a hendotako siɗa faala kaydi a hendotako c'est difficile. C'est parce que tout simplement peut-être vous avez des croyances
qui vous empêche de bouger, parce que Allah oyida fenade, parce que lui il est la vérité. Allah ida fenade na ko halete tun ko andulen do kare ali gonga kare ali natsa fenade, c'est-à-dire no yaltita e domaine ji ndi fo pet majji ka électricité ka affaire ndiyam plomberie ka mécanique kala ko yida ƴetti ko gonga quoi. Sa wallinaali fiiriji ɗin no ɗi dowa wallinirede non courant o garata. Si a walliniri no duwira non, c'est la vérité, ça marche. Sa walliniri no duwira ka non, waɗa marche suma. Miijo kadi ko non way, croyance ko non way. Sa hoolike goɗɗo no mari pouvoir ko jogaki, mais tu es en danger. Sa hoolike goɗɗo no jogui pouvoir ko o jogaki, ɗandi kon ɗum waɗɗa ko bere ko jogiɗa ko wona transférede. Tu transfères tes énergies sans te rendre compte. Ono politicien sa hoolike mo jogui ko jogaki, hiya anga hoolike politique ko gonga, politicien ko gonga, mais tu es en danger. Ka goɗɗo yima o mi miijanano kime mi sikkananoma mi wona kanko, wona wonɗo wadde lui c'est son domaine. Son domaine c'est le mensonge, la manipulation, l'exploitation du peuple. Politique no ɗuuɗi noone, politique naafi laamu tum, politique no e jawdi, politique no e remugol, ko noone no ñeñinirta yaha annduɗa ko faalɗa ko, c'est la politique. Hay ballo no mari politique, sa wawata si a famata kori, si a faami fenanden no ton na fo laaɓi na fo moƴƴi fayda ko fenanden ɓuri ɗuɗde, koɗo nanirtama koye yewtere hoy miɗa wiide ko malaika, miɗa wiide ko annabaja, ko ɗum waɗi sara miɗa rewdema jaka ko ni wawɗa yiltito e wonki maaki, itta kum pièce holoto kum fenade. Nana goɗɗo noyinna kaare no moƴƴi ko politicien ji wiyama hey o mo wonɗa wiide no moƴƴi ko politique on golle mo no moƴƴi andi ko politicien jo kono no moƴƴi ayi ko moƴƴini no moƴƴi. Croire au mensonge ko ɗum woni o déception ji korto karta ñaaro cuuru car ɗin gonno moƴƴi, ɗin gonno moƴƴi a jombiɗinmo emo moƴƴi a jombiɗinmo a perdi ha a ronki ittude dépense a heɓima iɗon wondi kono imo moƴƴi daroyɗa la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah ko honɗum gadduma ɗo, ko honɗum hewtimma ɗo, hoolagol fenande hino e golludude e goɗɗo kare mina hoolimo on waɗi kaydi mina Allah ko seete ko affaire jawdini de on waɗi kaydi on seedi Allah ko Allah wima wonɗa wiide Allah ko seede ko inni o seedinti no yurmi ko nene goto ko menen on tawoyamo himo dari ga justice wallahi billahi talla ɓena heyga a accay Allah ma on ka suudu ara ɗo ɗum ɓennema ka justice e si c'est au nom du peuple a acca Allah ma on ka suudu ara ɗo où sont tes preuves, honto dalil ma ay ka qur'ana ko ɗum Allah wiyema adde dalilaji monɗi kono hewtimma ɗo hoolagol fenande o kramkojo ko feno o kramkojo ko jatto o kramko ko arnaker na kanko antira ɓi ko kramko ko ɗum na famuɗa fe kramko yehi sansa on famuɗo hayɗa wiide kramko batnijo moƴƴuɗo no woodi
an ngayi qur'ana tunu do kanko ko qur'ana labro jogi no na kanko c'est pas lui bashi mo innima naadu kollu ma kun ka hundu ko boddi a wadata teke ko holi da ko won ma trompe de no so jombi la ngo wada ide o jombi la ngo wada ide o jombi o jombi ma oy o wada ide a holi dum jonno ya o esago na fi goddo no jogi kaydi na fi goddo no le développer on wolle on a fait goddo fait le travail man c'est la fa la wonde mis foddo kisa. Merci Diallo Mahmoud. Maintenant on va prendre la solution. Bayna ye wono do tunge hala wil wano politicien lagine bir hebi mir ko hala kono na kambe de ko bay wobbe kan no wadi pere yettugol din halaji mabbe shakita inna ko gonga hey kari hali hande duuɓi capanɗe jeɗɗi ndi leydi no haalede ha hande no wodi dari ɓe wi kaari haali ko gonga e woyno yurmi emba ɓe rewɓe no wakkili heɓugol ko honde tuma fuɗɗoto ɗon wiide min yii harana men nani min yii kono fuɗɗotoɗa valoriser ko gite maɗe mbete ɓutti nana ɗi noppi ma ɗi nani ha ɗi ronki ala na noppi tun jonnuma mo jonnuma gite o inni sa nani ha boyiya o a nani naati nder to daroyo noon e hersugol e wirtagol e janngugol laawullaji ka iwri wo non allah jonnirani ma gite mere o inni sa nani ha bokadiya wiira o komi nani konko malaika haali e malaika non ko heɓaali tungoñ malaika ñaamoru a yi ɗum a yi malaika ñaamowo a yi malaika hoynayɗo ɗaɗi malaika wata change de avis par ce que o ñamata o yarata mais ñaamowo yara subhanallah hay si ko an les gens sont endettés jusqu'au cou jokkiriɓe ko feeti. Maintenant, on va aller sur les solutions. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. On va prendre les solutions. Merci. Mokhtar Diallo, Ousmane Baldé, merci. Oumou Kairissou, merci. Quelles sont les solutions? Jonno, il est garde kawete healing kan dikka. Parce que andi, si tawi ko ni wawda, andi da nawni. Non men natare o tigno hatonjini e thérapie. Andi are da nawni, jonno kon don thérapie on kon don lekki maki. Adden non sabunde nden ɓay andi yiɗa tuuni ma adden comprimére nden ɓay andi yiɗa naw joni noon fiya ndikku a wawata ndikkude e ndum ɓandu ɗo a wawata ndikkude e ɗan gurnan ɗon iɗa doit créer des dossiers kese au dossier là formaté mo brûle mo fess tu crées un nouveau dossier nada nder ton fichier ji tawdi din hande kadi c'est propre fillito a wawata ndikkude e nder ngayka ka wonɗa ɗo ko be yalta e nder kan ɗon ngayka darna suudu hesuru. Mais ici, c'est un peu difficile. J'ai accompagné beaucoup de personnes, mais malheureusement, comme parti on donne ça, parce que ça demande de sacrifice. Parce que à certains éco yiduda, à certains éco, à certains éco yimde, à certains be wonda noda. Si ko jikkuji à certains éco tawn noda, ma tawirda soroma des générations et des générations. La partie là n'est pas du tout facile. Ce qu'on appelle la transformation. A wawata ndikkude e ndum ɓandu nawnin ɗuma a wawata ndikkude e on muuluwal ka nawnuɗa ɗon c'est impossible
ko ɗum waɗi sa nawni ka suudu ɓe ƴette ɓe naɓe ka labtani ɓe waɗane dankun sikoye 4 place wi walo toon ɗa kirima ɓe waɗane dankun si tawno ka suudu ma famille on kala aray no naata mawle landoma ɓe bloka jama ɓe inna jama o garata par ce que ko ɗon dikkata ko ɗum waɗi sa woni gujjo a bonni a wawata dikkude a nangaka taw ko tuma nangaɗa isola naɓaɗa kaso kay tawata yimɓe ɓe yiyatama ko toon dikkata a change ay environnement si change a ɓandu a change ay miijo si change a ɓandu onon sikkuɓe on dikkay hiɗon wondi e ko ñawinta on ka dewle hiɗon wondi ko ñawinta on ka golle hiɗon wondi e ko ñawinta on ka hakkilleji mon ka hoolareji mon détrompez-vous hara iɗon wayi wa lagine ko innata change jamais de la vie na non changirta neɗɗo lamɓe ma lanɗo sansay ɗo lagine on si o ari lagine ñande o yaltiti guine en fopp hawta yennam mi fillitongol kongo fodde guine no woodi woɓɓe no yiɗima woɓɓe yiɗama woɓɓe no kellude woɓɓe ala gasta fokkitaka tan par ce que ko woni ɗo kon ko changugol brilla dossier on few créa dossier keso ñande on lanɗo yaltini hoore o landota ko guine en jo hay goɗɗo foddeyda nande ono gonno mako ɗo ono gonno fokkitaka sittala e farta change o ndi leydi landota ko woturu ñande wari se yiimo taw en fop en hawta yennem o ari lando on ari wona wigol de ko ɓeyani ko ɓeɗo waɗa goɗɗum ɓeɗo welto waɗa goɗɗum ɓe fokkitaka ñande o yaltintini hoore nden hoore nde arde nde woɗɗa hinde arde ɓattike ñande nde waɗɗo pensa flowaji ɗin heewoy burureji ɗi foppe heew je dis goɗɗo wawata changude e ngal muuluwal ngal ñawɗa c'est la partie la plus difficile de la transformation mais ɓe men forum ɓe jaɓuɓe ɗum ɗo ɓen fof hande ɓe yeehi niveau supérieur ko ɓe woni wiide onon waɗuɓe lan hanke men arte hande kadi par ce que là il est blindé sa hewti ɗon a yiway taw ka rage sa hewti ka change a tawa ya faltodirta yimɓe ɓe ça prouve que guri ma ngi ɓittike piiji ɗi walanta komo hande kadi a fiiday woni mais automatiquement sa jaɓi a sotti ngayka kan automatiquement nga ndikki no metti fi no parce que woɓɓe seeda e partenaire ɓe maɓɓe woɓɓe seeda accitay golle weleyɗe ɓe woɓɓe sertay et puis ko ngooli c'est difficile moi ça m'a coûté de la quinine la transformation j'ai failli perdre ma propre famille ça coûte très cher parce que goto famata c'est la seule personne qui peut faire ça. Après maintenant, si tu es convaincu de ce que tu fais, tu peux convaincre tout le monde. Donc parce que on est authentique on da yawde. Ko accutugol masque ko wongol hoorema. Batinijo si yima o dogay. Mbilejo si yima o dogay. Sa fondi e politicien o jaɓata wadde discours da dari. Sa fondi e politicien o yiɗa jooɗi e groupe o jaɓata haalde o rewa rewete ɗin fof o change haala ma an iwa ɗum par ce que mo andi an on si a woni ɗon a lancay a yaltina e penale makko ɗe koko wiyete fof duwa jaabi si ɓe yiima wallahi ɓe deƴƴay sa nani hijabu mo wonaɗo dogede ɗaɓɓe on ko ɗum c'est la transformation. Wonta neɗɗo keso na keso 50% e kiɗɗum 50% non a wonay keso ko ɗo non satti woɓɓe kadi ƴetta 50 acca 50 oya 50 kiɗɗo luttuɗo ɗum o sakkitorto ñaamugol kesum ko adduɗa ko yiltoɗa kadi point 0
wana fi ala wadde dum do fi da yidi ala sanju de fayi da yidi c'est obligatoire quoi ko be sanza no waysi gurin boddi nyojin ko be di boro sindi sadi ke boragol ko mayde hida moni tunga ala faltondirde yimbe be hewti ka sanza me hida jogi ferengom si tawno hewtal ka sanza metta tama ko be wadata ko metta tama ko onda wadde ko sai hande kadi halawi mabbe koy no sunne golle den no mettite ça t'appelle à changer à bouger ko on ma fidinde ko guri ngiri woni bitti donc ala change de fi ida yidi change gol ko bay ko be sanza maya parce que dan gurdan kiddan dan wonda e mun dattumul lanni afala ma keso ko dum woni ngiri ndi fide awawata wurde kiddum ma hande kadi ça essayer ay ni awura e mum tu vas perdre ta vie ça faut que tani transformation a hewti ka transit a inni a sotata a luttay faites beaucoup attention si Allah fala maya sanzo oliba al palawu joliba sa sotali a luttay mum ko woni gonga ko changement pet woni gonga ko dum non ton gonga chaque jour les choses changent mais wonbe résiste de ben ils vont périr kon dum halkila gine on résiste au changement ko fawno chaque jour le changement se présente mais on résiste et là c'est la souffrance totale parce que ko yiltitagol kadi e ba fi hunnu ko ya accuto dum don yaha question dum ngara question dum présentike ngurna mana utuma o ngari ko juut ko nebuna habbade ko ngari no ka dambugal no habbi mais no habbi ya uddu dambugal ngal yaltina piiji ko a gollitirta ko kanyum kadi wada ton pu kono dum dimbittedi woni ma nyalande ma de ngari bappa nyalande mande ngari wi aronki ngo piro aronki o koto e konnago aronki o ngatindiro nyalande mande ngari ka fawtoda ka fofa ka wura nde ari mais il faut faire le travail il faut accepter ce sacrifice sa accitali kiddum ma a andata kesum ma a andata ko ha honto kesum ma foti e dolli sa accitali kiddum ma a andata ko ha honto kesum ma gaynata no wawata yadde ko a kesum ko a kiddum wobbe kadi kayida o ko système no ya yeso ba no mema bako fambo mema acci no ko ay malaika be ngare no jibi ko num be jonnay ma si malaika jo accima ka leydi do o yima winni ko original o yehi o yetti pièce original wari o tay wonti nafigi mais tu compliques les gens ay pièce on jonnada mo gollata nafigi ko wongol fek hida fala ndiya yareteda be adda jibe jonna inna fo ko ndiya inna ko ndiyam mi fala be adda ji sara sawi no ko ndiyam mi wuno o ti yilti to adda ndiyam mais no inna no c'est bon walla muy jogono yara dum heba diabète doga non ga docteur certo mo wonnoda on fewta e mo falada wonde sikku go kadi a tertike mo wonnoda on dum da natiray ni no
a waɗa focus waɗa fi loi d'attraction mo yo ara a waɗa focus a tentinay ko faalaɗa ko miijoɗa ɗum yima ɗum haala ɗum jantoɗa inde ɗum automatiquement a heɓa golla ɗum piiji bo yimɓe no yangoɗo c'est parce que ɓe wawani canalisde énergie maɓɓe on e hunde wotere nde ɓe faala wallahi ona lottama o tammo wonde yeebude ko nder oɗo heɓotoɗen ko nder oɗo bonete si a focalise que énergie ma on e hunde wotere nde faalaɗa a ƴetti doole maɗa en hakkille maɗa en fof a pointi e mum a yaari ɗon seeɗa 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 a futta soñude ñande go kono si tawi hande ɗa miiji ɗum ɗo janngo a won a nana goɗɗum no yewteɗali yaari non non awa ɗum ko kiɗɗuma on no kiɗɗuma on e dans la confusion wota ƴettu on confusion artiramo ka kesum ma o jiiɓa e gurdam maɗa hiɗa faala hunde immano nde darono nde muññano nde wawgol kadi muññanagol hunde nde faalande c'est la maturité hiɗa faala hunde a wata nde muññanade a wata habbade nde non a faalaka nde a faalaka a faalaka hunde nde siɗa faala hunde nde a jogoto muññare fi maye a waway kadi habbade nde a waway kadi immanade nde a waway kadi daranade nde ɗiɗo fof ko yahay ko ɗo noon gérata ko wiyete kono la pression kono hiɗa faala hunde yeddudiral mum to sokunni no accuɗon joni min na yaari to no ko sama kala ko kiɗɗum ma on no siɗa faala hunde il faut cultiver la patience et l'endurance siɗa faala hunde il faut faire le travaillement kesum ma on koko daranto ko faala ko anda kadi ko faala waɗana ɗum kadi dumunde saayi je sacrifie au moins 3 ans pour obtenir ça. Voici les étapes. Ƴetta noon ɗi étape ji ɗon sendaɗi segmentaɗi simi gayni kunɗo mi arana kunɗo simi gayni kunɗo mi arana kunɗo ha timma ha waɗali ɗum ka gurdam ma ko fiñudaro ala nokka yataka hoore leydi ɗo copo capa muuɓi jawdi ko sama kala tout est travaillement tout est dans le temps laawol daɓɓol ala bappa jokkuɓe laawi daɓɓe ɓin fof sakkitoro e baasa sakkitoro e yigol hoore mum hay ka wonani baasa laawol daɓɓol ala ta sikku sa rewi ka jarendi no raɓɓiɗi ta sikku sa heeɓi kaydi no raɓɓiɗi ko ɗon noon ɓuri juutude ta sikku sa woni lagine no juuti juuta won tum focus change noone no miijortoɗa sa wata change anda no changirta contact nawna selli thérapie pour en accompagnement donc haray ko ɗon lannode yewtere men nden ko arande laawol en wi goto wata sottude ngande ma nde si wona an en wi kadi a gurdam maɗa wawata waylade no moƴƴiri si tawi a waylali gurdam maɗa yaltina ko tawi ko moƴƴa nder ton en wi kadi gurdanɗa wawata newade si tawi a wawali sertude e kiɗɗum ma en wi kadi bana adama kanko ka haqiqa o wawata dikkude si tawi ndum ɓandu nawnindumo mo wakkili yadugol e ndum en wi ka lannode yewtere men a accitay konko wonnoɗa ɗon fiya wonu ko faalaɗa wonde ko merci Lamkou Jamma Baldé mon ami personnel merci ba Lalia Mamadou Ba merci meɗen salmina on kala ka wonɗon e nder aduna o meɗen weltani on wonnoɓe ɗo kiɗɗum e kesum nous sommes ensemble si tawi o page ɗo o lutta e wodede il faut que vous soyez là avec nous il faut que vous compreniez les choses il faut que vous partagez il faut que vous commentez merci salam alaikum wa rahmatullah